Abantu bagira ngu ekicweka kyabo kiherire hare n'amarwariro amahango kandi eki kibabereire kizibu aha kutunga obujanjabi bwa juba. Abatuura omu town council ya Nyamukana omuri Itojo omu district ya Ntungamo okwekoramu omurimo kutandika kweyombekyera irwariro eri nibwanyuma y'okutunga oburemeezi mu kutunga obuheereza bw'obujanjabi bwa mangu ahabw'amarwariro kubabeera hare na munonga batunga za emergency eza butandu abakazi kuzaara n'endwara ezindi. Abantu bagira ngu eryaba ryahwire kwombekwa baza kuganyirwa munonga nk'oku barikushobora. Nindeeba ngu irwariro rero kwija rakahika omu mwanya gwaitu ogu nikiza kutwera munonga ahakuba twine amarwariro agandi gaturi hare kandi n'ag'esente nyingi. Irwariro eri twagiye kurutandika twahurira tushemereirwe tukuryakira gye ahabwo kugira ngu amarwariro agu twine hariho eriri Nyakakiri erimwe riri Itojo ahandi aha hano private amakirinika ga buri muntu akasente nikakari kahanga. Nyowe nimbeeba zamwe bari munonga abo kwija kutukwatiraho ekitiyo nitukora ekyokwombyeka irwariro kandi nomanya ngu itwe abantu ba buriijo twaba tutiine buyambi nitwenda irwariro nitwenda n'esente nyingi titukuza kuzibaasa. Already nituba twinemu kushomesa abaana za school fees nazo zigeze okukwatakwata turi abantu bokurondesa esente mukono kandi ntuma ngu irwariro ryaba rihwire nituganyirwamu kihango omwe kutube ntuba nituza nkahare omukazi oine enda noza nk'okuzaara oshanga okyereriirwe omwana nanga kufeera omunda. Irwariro eri rimwe niryombekwa haihi n'ekanisa ya St James Kashenyi Church of Uganda omu town council ya Nyamukana omu district ya Ntungamo aha ruguuto Nyigyendwa orwambarira Kabale. Nisho ryari ryombekyerwe rukombeka omu bwire rija kuyamba abantu baitu nanga bakufuna accidents abakazi benda n'abi twatushoma b'emishomo yitu twatushoma era biragaragara omuntu yafuna nka accident akwasa kuyamba irwariro eryo kandi ryarakozerwe eriri ryamusinge gwa chachi nitegetewe n'okutuyamba rutwera tutari kugira ngo rushorere omu nganda akuba irwariro barkwatara buri omwe. Abebembezi b'ekanisa ya Kashenyi Church of Uganda abebembiremu okwombeka irwariro eri basiima boona abakwatireho hamwe n'ebitongore bitari bimwe na bimwe ekibabasize kwombeka okusya ahi bahika kandi bongera kushaba obuhwezi okurebuka ngu irwariro eri ryahwa. Era nga naffe National Drug Authority tubawagira tubayamba n'okubawa amagezi ag'ekikugu okugeza ekitongole ekyabayambako okulaba nga bayita mitendera okufuna olusa olunaabakiriza okuddukanya health center eyo ate era kati banonya nsimbi ez'okulaba nga omulimu gw'okuzimba bagumaliriza wamu n'okutandika okukola. So far itwe abantu b'ekicweka eki twatiireho byingi twayombekire twekoziremu omurimo twayombeka so far twahika turiyo tufikire nkaha ring beam nitusiima abantu b'ekicweka eki tukwatanise n'ekanisa ya Kashenyi na n'abataka kandi twongera kusiima abandi abantu abatuhire obuyambi na n'ebitongore so nitwongera kuteera omuranga nambwe n'erizooba tukwatanisa n'aba National Drug Authority twatusiibire omu mobilization nashi omu bururu y'okurunda n'ebikozesa kandi bingi byarunda n'erizooba. So ninshaba abantu organizations zindi ziri kusasirwa amagara g'abantu kututeeramu omukono bakatuyamba bakatuhereza sente z'okumalira irwariro eri. Omurimo gw'okwombeka irwariro eri gurimu nigugyenda omu maisho kandi niriteekateekwa kumaraho sente zirikwingana $4 million okurebuka ngu ryahwa.